down. Sanibonani bogogo nabomkhulu. Indodana yenu seyifikile ila eAfrika, seNingizimu Afrika to be precise. Namhla sihamba lamagama lathi asivinjwa, asivimbeki, sihamba sonke. Mawungena nje licingweni wangasho ukuthi asivinjwa, asivimbeki, sihamba sonke. Mengameli uyawukhanza kusukunika lithuba lelincane. Kanti ungavela uthi comrade president, noma ungathi mengameli, noma ungathi son of the soil, noma ungathi mntwanethu. Sivinjwa, asivimbeki, sihamba sonke. Sanibonani eMatsulu. Ngicela ukuthi abantu baseMatsulu bathi bonke ukuthi indlela yinye ibheke kaMhlushwa. Sanibonani kuthiwa nguphi lapha eBhaptini. Ya, sanibonani eMalelane, sanibonani eNasport yonke. Indlela yinye, eMabombo Maswati akithi abheke kaMhlushwa. Ngiyeva nje ukuthi angithathe eMatsulu, kuthi angithathe eNasport, bonke labo ngodini nitati kahle ke leti ndzawo. Bese-ke inkomazi yonke, angifuni nje kuthini, inkomazi yonke ngiyacela indlela yinye ibheka kaMhlushwa. Bamfisha kakhulu namhlanje ngitekta umemedela. I don't want to hide. Ngitekta umemedela ukuthi Mduduzi Simelane Kawuzela wehlile useNingizimu Afrika. Kungemagama lawasho makasakhuluma wathi le mpilo nawadinikela kiyo. Nami bengingadi mangithuma mina bengithi ngiyahlabela. Kanti uNkulunkulu umbiko besavela ubekile. Sifunza nje livi ngalokukhulu ukuphuthuma. Dihlokotame egameni laJesu ngithathe nalo ucingo sengivele ngimnanzi mangibuka lokuthi sesivele sibanenge ngendlela esimanga. Angithathe nalo ucingo sibuke livesi ngekubhala kwaIsaiah 43. Isaiah 43 verse number bani? Verse number 2. Kubhalwe kanje. When you pass through waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep you over. When you walk through fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ngamazinga emalungiselelo asahambe afikaphi. Ngidawucala ngekuthi ke Maswati siyabonga. Sibonile kusukela lo msebenzi wamhla ka1 wethulwa iSwalimo, waphinde wethulwa tinhlangano tonke letifake ekhathi bo-UED. Tonke nje tinhlangano nawubamba ngetandla nawesekela futhi nibonakele nihamba phambili. Maswati ninikelile timali tenu ngekwehlukana kwenu, nifunile bovenyu, niumemetele ngetindlela etehlukene. Namhla ke ngilesine, I think it's 30, kusasa ngilesihlanu it's 31. Lelilandzelako ke lilanga ngumgcibelo ngomhla ka1. Konke ke Maswati sekumenge mumo. Tikhathi ke emkhathini wa South Africa nalapho hlala khona boras setehlukene kakhulu nyalo. Abakhoni ke boras ukuthi basipreparishele ngalokwanele ngoba ukhanza ukuthi masingena labo nabasemsebenzini noma ke baphuma emsebenzini bana 15 minutes baphumile emsebenzini kunenge lebe kumele ngabe ngiyanivetela kona. Kunesithombe nje lesi sithole ngebubele baSairona ngimathi ukuthi usithathephi lo Kawuzala omncane. Indzawo lesiya kiyo ke ilapha kaMhlushwa. It's a very beautiful church. Laba khona ku Facebook bangangena ku Facebook wami, sithombe salesonto sangaphandle nesangekhathi sibekiwe kube rasibeka nesikhathi ke ngangimnikile lesithombe. Ngase uyanikhombisa ke Maswati kuhlelekile kakhulu. It is very safe. Sibonga kakhulu banikati belisonto libandla lelisinekete indzawo lenhle kangaka egameni lika Jesu Kristu. Nangekhathi kuhle nebubandi ngekhathi libandi ngendlela lesimanga. Mawubuka ke le setup yala ngekhathi uyabona ukuthi yeah, thank you Ras uyaphuthuma kakhulu. Bengakamnikedi ngiyambona usitholile sithombe. Kulapha ke Maswati la sibheke khona banibhekile kulendzawo lenhle kakhulu le. Kutabe kupakele teno nje Timoti njengoba nibona Timoti tebazana mabetekte ukhonda tipaka kanje. Nangekhathi ke niyabona lokuthi kunjani buhle lobukhona. Maswati ke likhulu ke lelibandla leli ke. There is enough space. Liyamida sonke siyabe silangekhathi njengoba sithi asivimbeki noma ngabe nichamuke lina lelitulu kufuna nibe nati lokuthi nihleti kahle kakhulu. Ngiyo ke indzawo lesiya kiyo ilapha kaMhlushwa. Ama directions akhona ke la
ku-Facebook wami batawuchubeka ke banikete kodwa nje mawusuke waya kaMhlushwa mase ula kaMhlushwa batase bakutshela ukuthi kulapha ya la siye khona. Yinhle kakhulu ke indzawo. Sengingaphindze futhi ngimemetele ngoba ngivile ukuthi labanye basuke namuhla sebavele bakhona le. Ngitawunichazela kahle mase ngikhona leli bandla ukuthi lina uNkulunkulu kangakanani. Maswati lasheshe afika savela titholile tindzawo letinhle tekuhlala. Namhlanje balele khona kungako nje ngithi bo Thabiso ngikhuluma nabo sebavele behlile sebanakekelekile sebahleti mnanzi khona ngale. Nalamanye ke maswati lasukile la sebawafunela nendzawo yokuhlala lengekhathi lelisondo linezinto letiningi leliya. Nalabazalwane ke banelibandla banetindzawo tabo leti sezingeni la babeke khona eMaswati. Lathi sifuna kusheshe sifike site uphumula. Kusho ukuthi nakusasa nje kungilesihlanu Maswati. Yewelani lenikhona kwewela tinombolo ke nihlala ninikwa nitokhona kushaya ukuthi sive basi kukhona la kulingiswe khona la singakhona khona ukuthi sicube sine lesicabange kusheshe siphume kuhleliwe konke kumnanzi. Lilanga lenu lelikhulu Maswati kungako kwentiwa konke lokusemandleni ukuthi nithwelele tinyembeti talesive nithwelele ubuhlungu balesive kodwa niphatheke kahle. Yes, niphatheke kahle nani nize nibone asinayo imali kodwa lesive sebantu labansundu siyakhona kubambana uma sibona ukuthi labantu labetako la akusiwo umgidza ngcuno, labantu labetako la akusiwo umsangano, labantu labetako la dindzaba sibili basethwala ngaleminye iminyaka siyiNingizimu Afrika sisekulesimo labakiso. Sekufike ke isikhathi nathi ukuthi sibethwale. Ngiyabonga nje uthi lomunye I'm at Big Bend ngubani lo nemoto sitokwethisana please. Bantu betimoti shout out loud ngegameni lika Jesu Kristu ngoba uhulumende wawavala emabhasi eMaswati ke akathwalane. Uhulumende webukhosi lo wesabako lo lawula ngesibhamu lo vimba abantu ukuthi bangabe nelithuba lekuhlangana noma adi ukuthi kude ingoti labatawuyenda ukhiphe inkulumo wesabisa bemabhasi wabatisa ukuthi lama license lema permit leniwaphethe ethu. Kungevakala ukuthi nicashwe ngilabaya kaMhlushwa nabo thina siyawukusuyisha. Ukwenda lokho ke uhulumende ulwa netinombolo ngoba uyati ukuthi vele so uhola ngaphandle kwemandate eMaswati. Ubusa live ngaphandle kwekuvunyelwa ngelaMaswati. Kungako angafuni ukuthi abe nelithuba eMaswati ukukhuluma lokusenhlitweni yawo. eMaswati ayaphuma nje ayeNingizimu Afrika sizathu ngileso. So okucala bekukwethula lendzawo njengoba senibekile ngishito ngathi ngitaba mfishane eMaswati. Maswati akithi niyacelwa lokuthi nende konke lokusemandleni ukuthi ngemcibelo niye enkonzweni kaMhlushwa. Maswati akithi ngivumeleni ngithi yes kaMhlushwa kutaba very exciting. Yes kaMhlushwa kutaba mnanzi ngoba eMaswati ujabula ayadakhela noma lempilo lakiwo ilusizi. Ngivumeleni Maswati ngithi kungendeki ngikhohlwe ukuthi bonesi nabodokotela akukho labakahambi bayobika khona ukuthi kude imithi abaselaphi bantu bayafa la ngikhathi etibhedlela. Bonesi ngibola bathide kusupplywa emaphilisi la outdated. Baze ba demonstrate. eMaswati ke ngiyawabona ayathanza kwakha i-normalcy esimeni lesingakafanele ukuthi sithatheke njenge-normalcy. Kukhona lokuthiwa i-new normal seyimpilo lesiyedayele. eMaswati alunge athobela into langakamela ithobele. Lo sikhuluma nje bayadi usikude imithi kodwa sebakuthathe kwaba injayelo. Bakukhanza kwinto lemele ukuthi yemukeleke. Lokuva kungamukeleki ngilesikhathi sekushone umzala, kushone malume, la bekumele aphile khona, kushone gogo.
loyo ke uyeva ukuthi kodwa lesive sakithi why siyemukele lento le. Bodokotela bathi kube kunekuthi nekuthi ngawutophila lo muntu kodwa ngoba kude loshona. Ngiyanikhumbuda Maswati, ningeke nithathe matshe ngaloko niye emgwaqweni, uyadubula Mswati. Niyathi ukuthi kulomnyaka kube ne-outcry yabantwana besifazane lebe basondwa, futhi benibona lokusondwa kwabo ukuthi kuhamba ngayiphi pattern nendlela. Maswati, niyathi ukuthi nigijima tonke leti nkundla nitakute ugijima nilabo 700 800 inkundla inye kuthathwe bathathu, futhi niyathi ukuthi Swaziland wonke kuthathwa 177 59 wetinkundla multiphinza nga3, kodwa niyathi ukuthi kutawuphothula abantu abangu-1000. Kusho ukuthi nine nifaka 200 bese bobani nabani bafaka 800. Ngiyakwati lo buhlungu balesive. Lithuba ke leli. Angeke ngikhulume ngetisebenti tembuso lebetithenjiswe imali tangayitholi. Emaphoyisa lathenjiswa ukuthi atawuniketwa phase 2 kuze atawulimala umcondo makumele kube ne-police day. Ndvunankulu wahlangana I think a day or two wayothi sesiyamkhipha phase 2 kungaka. Athi ukuthi bathi ababede lithuba lekucabanga bathi unayo imali uyasithanza uhulumende kutoba smooth akhanze Mswati kumnanzi ku-police day ngoba bebashaya skeleme ukuthi emaphoyisa kuthiwe lala lulaka sikwengule nangu phase 2. Wathi makwenza i-police day kwenza konke yahlaphuka ingcondo emaphoyiseni. Awu bengino phase 2 hayi basinokela hawu kwabo bekuthi sifuna plan lekwewela la sinciphise le enga yemaphoyisa atoba mnanzi sibe singakawaniki lutho. Kubitwa nge-illusion of inclusion. Hulumende kwaMaswati ukunika ingcondo yokuthi unawe abe angekho nawe. Ngibekisa ngala maphoyisa ufikile nasekusebentini tembuso wathi hayi kutadula tonke tisebenti tembuso tiyakhala. Lo ngikhuluma nani tinkinga even le Maswati dinengi kakhulu. Ngichaza lokhu ngoba kuya kwakho kaMhlushwa statement lesithi asiphili ngendlela lefanele kulelive noluntshintsho lolufelwa bobacede ejele sifuna lona. This is a statement ngaphandle kwekuthi siyawukhuleka kuNkulunkulu. Kungumbiko lokucondzile, is a strong political statement. Kungako hulumende avale amabhasi ngoba uya-understand ukuthi lento le is a political statement. But eMaswati ngoba angakaconzi kahle ama-dynamics epolitiki aka-understand athi hayi inkonzo. Alimatwe ke eMaswati ngilabanye lokhanza ukuthi sinabo emzabalazweni bathi ukuthi this is a political statement ngoba basaphethwe ukutingela napelepele na-argument. Hayi lo mqondo ucabanga ngathi asiku-downplay. Sathi kahle ukuthi kodwa la Maswati makaphume onke, this is a very powerful political statement. Lesitawugucula tinhloko all over kuthiwe indzaba la Maswati ayinakeke. Lokho kuclear ukuthi lengekhathi abakhona ukubamba imhlangano. Asingenelele. Kuya kaMhlushwa akusinje kuvakasha. Kukodwa ke lokuthi kude longadi ukuthi kulandva imithi elwandle kutawendiwa umsimeto lokuthiwa lisiko. Umsimeto nelisiko dinto letimbili letehlukene. Umsimeto ubita ema-altari tsite. Lisiko is something else. Akusilo ke lisiko lelesiyakile lokuthiwa ingcwala umsimeto. Kunemimoya lelandvako, kunemanti lalandvako. Kunetinkhanyeti letilandvako tihlanganiselwa ukuthi eMaswati abe timbumbutse amukele noma yini. Kunale ngingabati nje labatibhala ukuthi tell no lies. I love these people. Nyalo bavete i-payslip yakhandlela nohlala eceleni kwenkosi abohlashisha ngetibuni. Khandlela nga-2019 abehola malini ngeminyaka, I think it was 1.1 million. Wenda in Khandlela ahola 1.1 million. Labo engineer, labo tishela, nabo banibani abaqualify. Yena 1.1 million 2019
abengaphambili kwabo minister nga-2019 sisebenza sembuso kubhadala thina eMaswati. Ngilosebenta kutshela eMaswati ukuthi inkosi ngiko konke yena ahole 1 million. Laba labahluphekayo emasotsha lalethe intsabeni lo ngikhuluma emasotsha alunywa timamba lethi intsabeni akahole asikhandlela uqinisile kusho labantu labalala ngendlala. Thina sitokuthi this is too wrong. This is too. Ngithi ke konke lokhu Maswati niyathi ukuthi lithuba lekwenda the political statement usukuthi ngiyebholeni. Usukuthi ngiyephathini. Usukuthi ngiyovakashela umzala. Ngiyacela Maswati nathi ukuthi you are responsible for the generations that are coming. Don't be selfish. Usuka leste ufika la sende onke lama investment akusinjabulo or what. Le risk mangehla nje airport ngena kule live I understood there was risk. Ngwathi konke labangakwenda mangifike airport ngithi angilungele. Ngazi abantu abamthe mangisuka lena ngathi MS kuthi ngiyabuya mntwana nami noma ngibuyi ngiyova phambili ngikwathi ko mina ngiyaphambili. I told my daughter mangisuka le England ngidala mangiqedza kuphuma e-airport ngathi ngiyengcikela airport Simelana sengiyawuva le stage kaMhlushwa lo wathi ukuthi khwala afuna kukwenda uthi ba nami lengishito i-location angayifihli ukuthi ngiyaphi. The location is clear to anyone ukuthi ngilapha kaMhlushwa. Ngiyabathi bonke lobusathana lababucabangayo singeke siphile ngokusaba nokusatshiswa. Singeke siyekele konke lesikwendako ngoba kunebantu labane bangani sitababopha bomagawugawu kunebantu abakwathi ukuqasha tinkabi lababohulumeni sisabe lokho. Ufelwa ngubani? Ngasho mina ngathi mina sengaba sibhoko angisathi uswangeke. Come what come may be. Njengoba ngisho ke nginto ukuchaza nje Maswati ukuthi ngilanyana. Ngemgcibelo ngidabe ngikhala pha kaMhlushwa. Ngemgcibelo lo Nkosiyami. Mina ngiyithanda into ngobufihla ngiphume eceleni ngiyapha. Mabe kukhona ofuna kwenda hayi phela seyivela ikhombene. Seyivela ikhombene. Kwasho umhlabelo wala the KZN wathi ikhombene baphema. Seyivela ikhombene sesikhathi. Ngithi ke Maswati ngiyathi yonke le risk. Ngicela nine be inspired. Ngicela nine understandani ukuthi until a nation stands up strongly and say we are going forward asivinjwa asivimbeke laba laba in power they will start saying look asibithe labantu kiwe kudalo abasavinjwa abavimbeke they are too disciplined bayakwati labakufunako kukodwa ke lokuthi masifika lena siyobita uNkulunkulu wasezulwini ukodwa ke lo bayathi nje laba elwandle laba yakuphi ngiyithi mina angilwi mina nale nkholo yabo yebuthakathi kodwa ngithi abusuba gazathethi bubhadalelwe ngithi singeMaswati lobuthakathi kuphuma kwebantu labahola imali yakahulumende bayolanza tinyoka elwandle babhadalwe ngithi bantu abafuna kulanza inyoka bangayilanzi ngemthelo wethu uma sekusetshenzwa kwendiwa lemigido kuchithwa imali yeMaswati kuyokhondwa lenye inyoka naloyo muntu lofuna kukhonda tithixo takhe akangabhadali angathathi umthelo wethu for that. There's freedom of religion, but don't make us pay for your religion. Ngikholwa ukuthi ngiyayiva Maswati. So siyanicela ke ngamgcibelo. Thank you. Ngicela kunye matha. Abingelela Mnguni. Siphilile nathi Mnguni. Sibonga uNkulunkulu lo sasigcinile Mnguni. Nawe uNkulunkulu utakugcina Mnguni. Usasuka emaveni. Utakugcina uNkulunkulu njoba asho athi uyabathwala bakhe. Utakuthwala nawe Mnguni. Uze ufike lapho uyakhona. Sibonga kusilolu suku Mnguni lwamhla ka-1 November. Selufikile Mnguni. Kuthi lapho Nkosi siyobonana khona kaMhlushwa. Nathi usibone nathi sikubone.